Jesús las maclin ho mil tahtul ta ho pech te alapanes o chaco te chaye. Y albetic te ta Evangelio John Juan ta capítulo 6 ta versículo 1 al 15. Ta lectura. Patil kashbael tabay hechmar yuun Galilea te Jesuse. Hanish mar yuun Tiberias. Bayel ansviniketik la Tzaklinik bael te Jesuse. Yuun la yilik te señailetik las pasbeitas tohol te chameletike. Mobile tavits te Jesuse. Te las nahkans baso kate no poheletik yuune. No polish yurail kim Pascua yuun te judioetike. Te Jesús las toisit la yil te bayel ansviniketik yakalik talel tas tohol. La yalbei te Felipe. Bantiah tahtik tamanel va te yakak beis quinto shi. Te bitil hich la yal te Jesuse. Svente yuun yaybeyo tan te Felipe. Melels na ostukel te bilayas spase. Te Felipe la yal. Te ayuk la hun vinik denario takin yahmantik te baje. Matik uk yasveik huhu shehtuk a shi. Aitul no pugel te kopuje. Ha te Andrés te yichtin te Simón Pedroe hich la yal. Ay chin kerem li to te yicho. Ho pech sebada wah. Sok chakot chin chay. Hauk meto bantik antzakahuk. A te bayelike. Shi. Te Jesús la yalbeite no poheletik yuune. Albeyaik spisil te ansviniketike. Akas nahkans baik shi. Te banti aike ay bayel akiltik te a. Te las nahkans baik a. Te banti aike ay bayel akiltik te las nahkans baik a. Ay niwan ho mil te viniketike. Te Jesús las sak tas kap te baje. La yalbei vokol Dios yuun. Sok las pukbei te no puheletike. Hich bas pukbeyik spisil te machatik nakahtike. Sok hich nish las pukik uuk te chin chayetike. Chikan te hichipal hu yu'nix vele. Te kalal no hish taleka te shchuhtike. Te Jesús la yalbei te no poheletik yuune. Sobaik spisil te sobrail te hil yuunike. Svente yuun mamesh chay shuhtuk shi. Hich las tsobik te sobrail ho pech sebada va. Te hil yuun te machatik veike. Noh lah chayeb moch yuunik. Te kalal la yilik te ansviniketik te. Seña yuel Jesús te las pase. Hich la yalik yuun. Haishta melel te albaneh yuun Dios te kayo tix tohol te yashtal tabalumilale. Shik. Te bitil las nas tohol Jesús te puersa yayotzasik tamuk ahwalil. Tas kopike. Hich chabah chan tabitz stukel.